Fast Carbiang Long Berta Ketan Cibang di Sami Kitan Cilihan Sepi, Apransi Berta Tepi Ben Arjita. Dong kamukam along mas joining amai kapadupon. Don Paroi Sira Poke Praner Cap EPA Chelsea asong pen BJP along Chingbedun. Nipai inquiry ni economic roadblock Panang Kokpo athe naga atom Carbiang Long along liarlo kem nang chukim bor ibom lang pusi KSA pen kejong. Hormuhartar anam kapaso puthak dokmuka long usuka atom Assam Chief Minister Lapen. Food and Civil Supplies Minister Amit Himikikai. Thengpi kanghwa phan kapang thek joy keji aphan pura Manja Central Range Sabitung NH36 atwarpi akung Kangram Adim kapang Thaipon. Langfer Congress Workers Meet amai kedeng pon. West Carbiang Long dong kamukam hawaralong Pini Carbihem tun ahong achatayalong BJP amai kang nipon. Bangso amayalong ke ongdung APHLC asong along mateje ai kathar ke japon asong ke chokche pura Don Paroi Sira Pokep Raner Kep Armungatung Pini BJP asong mate Carbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lapen MP Horen Singh Be ke Japon Mesen Puajok si BJP along Chipa Ogdun Loputa APHLC Organizing Kong Chunbang Angton Ingti Kathar Pen Rata Thengno Lamthe Pangdak Pon Sonsi Non Carbiang Long Angkang Along BJP asong mate Tim Carbiang Long ke Japon Tuliram Ronghang Pen Kaching Tura Sayamu ke Klem Pon Along APHLC asong mate je ai Kathar Pen Rat Aphan ke Pamang Hua Sai Kam ke Klem Pon Along Ratatum ke Manghu Dunji Amatsi Ave Puta MP Horen Singh Be Pen Rata Thengno Jaipon Son thak taksi Carbiang Long along le pen chinglok sik sedula jakong anta dispur si ponded lupu lamthe je ai kathar pen APHLC asong pen rat aphan kapacetak pon along ratatung thangnat kamang hudun nang ji alam amatsi ave pusi piniamai along Carbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen klardak alam the jaipon Non-West Carbiang Long ahawar along sitami BJP District Committee Saihem Akimi Puthot Kikim Kerang Ponji Lapen Ingnam Raikom Saihem Dongkamukam Range along Kikim Kerang Ponji Aphan Pini Carbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arideng Pen Long E Kesompon By Thalangso MLA Dr. Mansing Rongpi MP Horen Singh Be EM Mangal Singh Timung EM Rup Singh Teron BJP West Carbiang Long District Committee Maipuran Dip Ronghang Arun Terang Dongkamukam Municipal Board Chairman Telistram Ronghang Lapen Sonsi ke ongdung BJP asong along Kecerap Atum Cetodung. আজি বিশেষকৈ এটা ৰাজনীতি দল APHLC তেওঁলোকৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলত যোগদান কৰিছে আৰু টোটেল যোগদান কৰা হৈছে 158 ফেমিলি আজি যোগদান কৰা হৈছে আৰু সেই যোগদানতে আজি দেখা পাইছে যেতিয়া এটা পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে আমাৰ দলত যোগদান কৰা সেইটো আজিৰ পৰা ক'ব পাৰিম যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি শক্তিশালী হৈ আছে আৰু আগন্তুক বিধানসভা ইলেকশ্যনতো যে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিব আজি সেই সভাতে প্ৰমাণ দিয়া হৈছে এবাৰ পাৰ্টি কোন হ'ব স্যাৰ এবাৰ পাৰ্টিটো নাজানো আমিতো হাইকমাণ্ড নহয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোনে ওপৰৰ পৰা চিলেক্ট হ'ব আমি মানে অন্তৰৰ পৰা আমি নাহে Dongkamukam Pen Komol Kathar News Fast Carbiang Long Carbi Student Association Saihem along KSA KAWJF UKA WA SYJ HPYA Atumpen Perangkia Mai Kangni Krisir Kepen Inkoirage Thom Aningkan Pen Daldili Reserve Forest Pangni Ponsi Bangso Adimke Carbiang Long Arlo Sido Sonsi Non Naga Atum Kai Kiamat Aron Repen Bangso Adim Hem Kachikim Pini Arni Anta Ington Telang Lasi Laso Ajok Non Kevangji Nipaing Koi Arni NH36 Lapen NH39 Atowar Economic Road Block Asai Deng Ponangkok Popusi KSA Maipu Simeon Rong Parpen Perangkia Mai Ke Phahut Ningje Pon Nagatum Pilar 1 Lapen Pilar 3 Angthek Apota Purplutsi Carbiang Long Arlo Nanglut Bor Ibom Lasi Non Kedobom Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Lapen Nagaland Chief Minister Neipurio Kachari Bom
Sorkar Angbong Mon Sampen Chingwai Ponang Jipusi KSA KAWJF UKA WA SYJ HPYA Asong Atumpen Kehang Padupon Jongsi Laso Nipai Ingkoi Arnya Prang Longle Puthak Chingwai Chingsai Ponpe Pulote Economic Roadblock Pen Kachesong Asai Dengnang Kok Popusi Ninje Pon Nakalan na government atum napen naga abinangan odlang no tum halagat Antaba United Naga Travel of Border Areas to Geseng Pen napen binangan Inisian Pomen Pen Apongwang ta aningkan wang dalam 2019 tado 2017 tado 2016 tado aningkan wang dalam tum hadap itum long nang 10% atum ane in 9 ton tede sila so puthak ke kar dilu chole song pen ningduk piklo pen pinram pon piklo pom nile tum kichar hu ji phan tum ni khang he mon sam pen suluk sudah ave pin pen News Desk Report News Fast Karbiang Long Pinipuluni along CPIML, HSDC, KSA, KNCA, ISA, RYA, KAKIS, AI, CCTU, SYJ, SYC, Mirman, Swamik, IPWA, SKSH, Langpet Pen, Dr. Himanto Biswa Sarma Amepi, KKI Pon, Alang Litung, Puluni Harmon Club along Pen, Armujejeng Ponsi, Puluni Circle Office, along An, EM Abarim, Robi Kumar Pangcho, AR Uarideng, Pinpuralo, Pajirdam. Pinpuralo long ketok don atengke bangso Pinpuralo penap amat Karbiang Long DC aphan paledam popusi ARO lamchak chechak don lapen articles 244A chun chetike kachesong ington ponpe lapen kachesong lakle puta pherangkia thengno lamjai pon number 1 bangke nonanta Karbiang Long dimahaso la englong hini apharman 244A Mate Indian Constitution of England, autonomous state, non-puta central government, a commitment law, labangke amendment law 22nd amendment, labang so kita nonanta implementation of han sakop. La siladaga bangke Delhi Parliament law, voice book penstame just labangke introduce of the job. Sita lanta claim kle pini Karbiang Long BJP a party MAC election MLA election council election hota dak me alang litum manifesto long number 1 ke 244A alang litum banji sita me pini thaglong lo ningkam kho vita council Damtang ningkan pho nonafi ningkan plik plengkai kai lo ningkan sirke ba phita nalo autonomous state Delhi sarkar Dispur sarkar Difu sarkar Longthom sarkar atu Puluni Pen Arun Crow News Fast Karbiang Long Forest East Division Central Range Manja Angkang Forest Account Bid Office Long Nit Keparlo National Highway 36 Arlong Langteng Silveta Angden Forester 1 Binong Teron Langne Ahin Pen Hawar Kimi Forest Subbit Staff Kedoan Atumaphan Jalin Ponsi NH Atowar Pi Akung RVRA Aing Nam Kangram Susa Ajo Kepan Kepang Thayasai Kiklem Pon Abirta News Fast Karbiang Long Pen Birta Longdun Forest Pen Ke Epon Karche Siguna Thengpi Kaiki Amat Kachonghu Kachonghi Abangphu Atumaphan Kepang Thekdun Longji Aphan Kang Tingkuk Apor Tuwar Ki Dambom Ahut Torch Ame Atur Kacepatur Mate Clan Plot Lapen Chechar Plot Nangjipu Akemang Pensi Sideng Ponpusi Forest East Division Central Range Manja ACF Bikram Rongpi Ahin Pen Kapin Khat Atengsi Labang Soasai Deng Pon Lopusi Hawar Kimi Forest Subbit A Forester 1 Binong Teron Langne Ahin Pen News Fast Karbiang Lophan Birta nang Pachini Dun Ini tumla tower highway are di panbom abang kela puhen lo duita objective ni to mem lo ekta bangke beautification lo road beautification la pen ekta bangke tower ni tumla patrolling rigore phan siksak aju la so joini sinili tum papani pop pen so initiative en bangke ni tumda Manja Central Range alangli Bikram Singh Rongpi CF sar si di tum han pin khat lo
tawar panikha burmasi nile tum staff doan kadowe cerap cito pen si ni tum patem pachun Manjapen Dilip Hanse News Fast Karbi Anglong. Karbi Anglong a constituency tin arlo Congress kaching rumamai kapachithangji pu ajok pini volongkomaji alongta Congress workers meet padupon Joysing Singnar kachari ponamayalong Ashok Teron working president KADCC Anparta Barim EM Mongwirong Pi Kongchunbang KADCC Anparta spokesperson APCC Barim EM Pradip Singnar Puding Terang chairman ST department Dipali Rong PP Donmai Phi KADCC Rongbong Terang Chunbang KADCC Mohan Teron Maipu Dipu LA Youth Congress Longking T Block Congress Committee Songita Kropi Chunbang KAD MCC Rupali Ronghang P Chunbang P KAD MCC Mohes Chauhan Barim Deputy Chairman Pen Chenglok K Thekidingatum Chetong Dunsi Sayang Deng Mesen Pen Chunpon Pinpur me bangso mailong alhi atum pen kethan ponatengke kewangji ahut emili kilik ahut ke Congress ai atumsi longpri adimta haipon LG lapen MEC sitami haipon G Pupen Chenglok Congress kepang tangji aphan Bidisori Chipi Ponrenti Barim EM Ashok Teron pen kethan ponatengke kedamtang arni Kokrajhar along Dr. Himanta Biswa Sharma Minister Kaningji Alam Khai Sokali Atumta Longli Phelang Jorlong Namlong Nangpopu Aputhak Kroidunde Lapen Pinrem Ponlu Puta Alangli Ningjepon Kasi non itu mana workers bit pola protek tu homosti turboran masuk dah soteng polong te non karbiang long ba itu penang anadim dam lo kasi non teng polong akaprek prek adol pen bangke Kongres nang juan nun lo kasi non itu next 2021 bangke lang fair pen ke pina meeting te polong te Kongres ke haji bang la khatang lo ati pini la ana crisis support me da penang ana Kongres tum pini da na chitom non lo aben joining da penang unjoining pen mondol pesan pen than lo Hemanta Biswa Sharma kanenge bola long le phelang ke pho puthak aponang le kopi kodon je elake lage itu ke Kongres tunggu kita ta lage kroy ke karbiang long le autonomy la da 62 non pen le ha 1952 base itu ke district lo ha 52 base da mang long le phelang ke karbiang long ada ratu dan da inlong so to pha kasi hak ku jar la mele karbiang long la mele kasi Hemanta Biswa Sharma kanenge bala bang ke chok se lo ke chok se binong bang la to karbiang autonomous council la to bipoma hala so melo si matum da do base da julong si matum do ko pala so alang to mathino ninje bang la bang completely la bang ke karbiang long karbiarat tapi inglong so phana bang ke lang rop si ninje lo kasi autonomous council বর্তমান বিজেপি সরকার আতুম বাংলা সরবু বাংকে লাম্বই নেই পড়লো লাগে চকচে ইতুম কংগ্রেস বাংলা কন্ডেম করিল লাগে চকচে যে ইতুম রাইট ইতুম অধিকার বাংকে বাংভাঙি পিপুল ইত্যাদি কংগ্রেস পার্টি বাংকে প্রয়োগে কাছে লা বাংকে কম্প্রোমাইজ হবে লা বাংকে ইতুম লা বাংকে Bolong Komaji Pen Mensing Ronghang News Fast Karbi Anglong Non malong sofan bertai ton sinem For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta kang ton pen nang chiri thulo BJP SC Morcha S Karbi Anglong Atumpen Patir Piponsi Pini Arboretum and Crop Center along Klembangamai Kangni Ada Porphai Serkepen Songalama BJP S Karbi Anglong Maithu Dhonsing Teron Arideng Ingthur Lasohut District SC Maithu Porimol Mojumdar Cherapcheto Dun Bangso Mailong Bang Pharoi Sisusek Kaprek S Karbi Anglong Angkang SC Songjatum Chetong Dunsi Porphai Crazy Apor Mai Ingnisi
District President BJP East Karbi Anglong SC Morcha and Maipu Don Singh Teron Lapen State SC Morcha Atom Chitong Dunsi Ason Song Kapang Tangji Aphan Bidisori Chipipon সেই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত দুদিনীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ বহুত মন্ত্ৰী দলৰ নেতৃস্থানীয় লোক উপস্থিত থাকি আমাক কিছু কাৰ্যক্ৰম দিছিলে সেই কাৰ্যক্ৰমবিলাক আমি আজি জিলা কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আলোচনা কৰিছোঁ আমি কেনেদৰে আগন্তুক দিনত অনুষ্ঠিত জাতি মৰ্চাই আমি ৰাইজৰ মাজত কাম কৰিম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ যি ৰাজ্যিক নেতৃত্ব ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়া ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে 100+ আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনত আনিব লাগিব আৰু 100+ আনাৰ কাৰণে আমি উঠি পৰি লাগিম 100+ হ'ব পুনৰবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ হ'ব Dipupen Pankaj Teka Mohor Nebang Vicky Singh News Fast Karbi Anglong Dokmoka Phongbirik Kam Tokbi Arong Asar Khat Tokbi Arta Trokner Kep Kesuk Kesar Ki Kripenajok Bangso Pirthepen Asangtet Choenc Achor Asomar Asumaratuma Pamute Kanglu Alanglike Korkanthi Constituency Karbi Rong Asar Amai Phu Rohan Singh Tokbi Asar Buralu Pinpur Me Alangli Rong Mongwe Kuthuri Arnam Sarpo Alongsi Presir Kepra Phokepra Isi Aningkansi Hadak Amahang Kithek Api Alangli Phongbirik Asar Bura Kam Tongpi Arong Asarapu Dengdunsi Rong Me Karatumaphan Charipon Alangli Ke Kayalong Kiklem Kedam Kimisen Ajok Rong Ame Karatum Ningduk Chipipen Chipadi An Kechorapet Arni Donrap Kachatong Edjaratum Chuning Ripon News Text Report News Fast Karbi Anglong Pini dongka mukam irrigation IBA Saihem Along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Ahin Pen Pahari Bartapu Abirta Alo Kimi Ingpupon Bang Somaya Longka Chetongdun Aluhi Sarpo CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Baithalangso LA Dr. Mansing Rongpi EM Mangal Singh Timung Atumpen Maya Chetongdun Bang Somaya Long CEM Tuliram Ronghang Maya Long Kaning Jepon Ke Lapuhenlo যিবিলাক ইয়াত ৰিপৰ্টাৰবিলাক আছে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম সদায় জেনুইন কথা সত্য কথা যাতে লিখে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অপপ্ৰচাৰৰ নিউজবিলাক তথ্য নোহোৱা নিউজবিলাক যাতে নকৰে যাতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যত যাতে ভুল বুজাবুজি যাতে নহয় ৰাজ্যৰ মাজত যাতে ভুল বুজাবুজি নহয় কাৰণ যেতিয়া মিডিয়া যদি ওলাই যায় পেপাৰ যদি ওলাই যায় যে বা ছ'চিয়েল মিডিয়া আজিকালি বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া ৱেবছাইট টুইটাৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম এই জৰিয়তে কিছুমানটো ছ'চিয়েল মিডিয়া প'ষ্ট কৰিলে হোৱা নোহোৱা কথা লয় কিন্তু সেই হোৱা নোহোৱা কথা লৈ কিন্তু গোটেইখিনি বস্তু হৈ যায় এনেধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ যাতে নহয় যদি অপপ্ৰচাৰ যাতে জেনুইন কথা যাতে লিখে তাৰ কাৰণে Angkura Pelongkawe Abirta Ke Unan Ke Tokpon Pe Detji Aphan Ferangkia Tumaphan Chuning Ripon Kheroni Pen Ran Singh Teron News Fast Karbi Anglong Pinya Berta Lansi Pajuto Domi Thakme Kardong